Neakcentovane dužine. U prethodnim izlaganjima i vežbama učili smo da akcentovani slogovi mogu da budu dugi i kratki. Zato je lako naći potvrde u našem jeziku. Uzmimo kao primjer jednu rečenicu koju ćemo izgovoriti i akcentovati. Za svoj trud bit će dobro nagrađen. Prva dva akcenta su duga, a sljedeća tri kratka. Za svoj trud bit će dobro nagrađen. Ako nešto veću pažnju obratimo na reči sa kratkouzlaznim akcentima, dobro nagrađen, primetit ćemo da se u izvesnoj meri razlikuju. Naime, u obliku nagrađen čuje se neakcentovano a kao dug vokal, što znači da se i neakcentovani slogovi javljaju kao dugi ili kao kratki. Reč je o takozvanoj neakcentovanoj dužini. Nagrađen. Ona je slična dugosilaznom akcentu, samo što je ton ravniji. Dakle, još jednom. Za svoj trud bit će dobro nagrađen. Nagrađen. Neakcentovana dužina se, slično akcentima, uči određenim redosledom. Najbolje je poći od kombinacije kratkouzlazni akcenat plus dužina i završiti kombinacijom dugosilazni akcenat plus dužina. Kad se počinje od dužine iza kratkouzlaznog akcenta, postiže se najjači kontrast. Kratkoća i uzlazna intonacija kratkouzlaznog akcenta suprotstavljeni su dugom izgovoru i ravnijoj intonaciji dužine. Koze, genitiv jednine. Koze. Čitaj. Čitati. Učim, učiti. Kroje. Moje. Sramote, lepote. Peron. Perom. Žene se klone ove žene. Kratkosilazni akcenat suprotstavlja se dužini svojom kratkoćom. Mladost, mladosti. Kućom. Kućo. Mislim, misli. Imperativ. Ribar. Hitar. Lišaj, miša. Mažeš. Možeš. Ta bolest spada u teže bolesti. Dugouzlazni akcenat svojom uzlaznom intonacijom razlikuje se od neakcentovane dužine. Važnost, važnosti. Blokade. Genitiv jednine. Blokade. Ćutim, ćuti. Imperativ. Vladanje. Mlada. Lupanje, klupa. Huči. Čuči. Imperativ. Od jedne male kolone nastale su kasnije mnogo veće kolone. Dugosilazni akcenat je veoma sličan neakcentovanoj dužini, i po intonaciji i po dužini, zbog čega ih je dosta teško razlikovati. Priča, genitiv množine. Priča. Pamtim. Pamtiti. Pravdaj, pravdati. Strada. Grada. Mladi, gladi. Rađa. Građa. Kartaš se
iako si rekao da se nećeš kartati. Neakcentovanu dužinu nalazimo ne samo neposredno iza akcenta, nego i u nekom daljem slogu. Ako pažljivo slušamo izgovor prideva današnji, osjetit ćemo dužinu na kraju, iza kratkog sloga. Današnji. Navešćemo nekoliko primjera sa dužinom i bez nje. Molitve. Genitiv jednine. Molitve. Pridobila. Pridobio. Dužnosti. Genitiv množine. Dužnosti. Karlovčani, Karlovčanin, Beograđani su ponosni na svog zemljaka Beograđanina. Naš književni jezik ima u nekim oblicima po 2 dužine, a nekad i više. Mostova. Zadataka. predstavništava, Prikupio je dosta istorijskih podataka. Kad se u govoru više dužina nađe zajedno, obično se neke od njih skraćuju. Mostova. Zadataka. predstavništava, Istorijskih podataka. Neakcentovanim dužinama se katkad ukazuje na drugčije značenje reči, na novu reč. razgovarat ću i sa suprugom i sa suprugom. Poređenjem oblika sa suprugom i sa suprugom dolazi se do zaključka da je u oba slučaja izgovor isti, samo što u prvom obliku postoji dužina, a u drugom je nema. Razgovarat ću i sa suprugom i sa suprugom. To je dovoljno da se pokaže kako su u pitanju 2 različite imenice, supruga i suprug. Onaj ko bi izostavio dužinu ostao bi zbunjen, rečenica mu ne bi bila jasna. Da bismo bili potpuno sigurni da ne bi dolazilo do zabune, ponovit ćemo još jednom tu rečenicu. Razgovarat ću i sa suprugom i sa suprugom. Verujemo da beleženje neakcentovanih dužina ne predstavlja više nikakvu teškoću. Kako smo ranije savladali akcenat, najbolje bi bilo da damo jednu narodnu pripovetku u kojoj će biti potrebno da se posle glasnog čitanja obeleže i akcenti i neakcentovane dužine. Nijesam baš iz Sarajeva. Nekakvo momče došavši u berbernicu da se obrije, kaže: na pitanje odakle je, da je iz Sarajeva. Berberin stane hvaliti Sarajlije, kako su svi junaci i kako se nikad ne dadu nakvasiti, nego suvu bradu briju. Momčetu to bude milo i da pokaže da je i on junak, pristane da ga briju nenakvašena. Ali kad ga stane vrlo boljeti i više ne mogne trpjeti, onda reče: nakvasi malo, nijesam baš iz Sarajeva, nego malo dalje. Neakcentovane dužine se dobro čuvaju u govoru i ekavaca, ali se često gube kod ekavaca, naročito iza dugosilaznog akcenta i jedne neakcentovane dužine. Trebalo bi da znamo u kojim slučajevima se javljaju ove dužine, jer ćemo jedino tako biti u mogućnosti da dobro pročitamo tekstove,
posebno i jekavskih pisaca, pa i narodne umotvorine, a u nekim situacijama da otklonimo nesporazume nastale zbog izostavljanja dužine. Setimo se primjera sa suprugom i sa suprugom. Navešćemo nekoliko kategorija u kojima se čuju neakcentovane dužine. Genitiv množine. glava, junaka, imena, stvari, potoka, komaraca, jabuka, kolena, domaćinstava, mojih, jakih, dvaju. Genitiv jednine imenica na A. Noge. Nikole. I zamenica i prideva ženskog roda. Ove. Jake. Instrumental jednine imenica na A. Vodom, Nikolom. Kao i instrumental jednine i množine zamenica i prideva sva tri roda. Mojim, drugom, drugovima, perom, perima, ženama. Mojom, ženom. Zelenim, šeširom, šeširima, poljem, poljima, klupama. Zelenom klupom. Određeni pridevski vid. Crni, crnog, Komparativ i superlativ prideva. mlađi, mlađeg, najmlađi, najmlađeg, Redni brojevi. deveti, Prezent. Kupujem, kupuješ, kupuje, kupujemo, kupujete, kupuju. Izuzeci su prezentski oblici glagola moći, hteti, sa odričnim oblicima neću, nećeš, i jesam, sa odričnim oblicima nisam, nisu, gde se dužina javlja samo u trećem licu množine glagola moći i hteti, u potvrdnim i odričnim formama. Mogu, možeš, može, možemo, možete, mogu. Hoću. Hoćeš. Hoće. Hoćemo. Hoćete. Hoće. Neću, nećeš, neće. Nećemo, nećete, neće. jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu, Nisam, nisi, nije. Nismo, niste, nisu. Grupe izvedenih reči sa istim nastavkom. Gorivo, gradivo, pecivo. Događaj. Zagrljaj. Ležaj. Vozač, igrač, svirač. beogradski, geografski, rudarski, Današnji, jutrošnji, sadašnji. U srpskom književnom jeziku postoje pored 4 akcenta i neakcentovane dužine. One su slične dugosilaznom akcentu, samo što je ton ravniji. Neakcentovane dužine se kao i akcenti uče određenim redosledom. Polazi se od kombinacije kratkouzlazni akcenat plus dužina i završava kombinacijom dugosilazni akcenat plus dužina. Porede se primjeri sa dužinom i bez nje. Posle toga beleže se dužine u tekstu. U jednom obliku mogu da budu 2 dužine, pa i više. Kad se dužinom kao i akcentom ukazuje na novu reč, koja se po izgovoru samo njome razlikuje od slične reči.
Neakcentovane dužine se često gube u govoru ekavaca, posebno iza dugosilaznog akcenta i neakcentovane dužine. Da bi se i ekavski tekstovi dobro pročitali, potrebno je znati u kojim gramatičkim kategorijama se čuju te dužine. Vežbe. Akcentujte samo one reči u kojima neakcentovana dužina dolazi neposredno iza kratkouzlaznog i kratkosilaznog akcenta. Udarim. Čekanje. Kupujte. Pitate. Nepravda. Narodni. Čekanje. Kupujte. Nepravda. Akcentujte reči u kojima je kombinacija dugouzlazni ili dugosilazni akcenat plus neakcentovana dužina koja se nalazi neposredno iza tih akcenata. Pohvaljen. Pravdanje. Biraju. Pitanje. Uzmemo. Zlikovca. Pravdanje. Pitanje. Zlikovca. Nađite akcente i neakcentovane dužine u narodnoj poslovici. Ko pametno ćuti, mudro govori. Ko pametno ćuti, mudro govori. Izgovorite parove. Kuka, kuka, bure, bure, vode, vode. Kuka, kuka. Bure, bure. Vode, vode. Kuka, kuka, bure, bure, vode, vode. Kuka. Kuka. Bure. Bure. Vode. Vode. Pročitajte pažljivo izjavu. Upoznao sam se sa Draganom. Da li je osoba s kojom se govornik upoznao Dragan ili Dragana? Upoznao sam se sa Draganom. Dragana je osoba s kojom se govornik upoznao. Upoznao sam se sa Draganom. Od 3 oblika odredite onaj za koji mislite da je ispravan sa gledišta književnog jezika. Neprijatelji su našu zemlju zauzeli. 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 Izdvojite reči koje nemaju neakcentovanu dužinu. Osluškujem. Nastava. Bačvanin. Neprijatno. Građeno. Putnici. Gospodari. Popiješ. Upotrebljavaju. Imenovati. Zadovoljno. Osloboditi. Nastava. Bačvanin. Građeno. Gospodari. Imenovati. Osloboditi.